Hello everyone, this is Haptab Language Academy. እዚ Haptab Language Academy. Let's speak English with Haptab ዝልመደብና YouTube. ሎሚ family and children ዝብል ክርኢና መጀመርያ ግን subscribe ገሩ like and share አይተስዑ share ምግባር ማለት ሓደ ጠቂሙኒ ዝብልካ ቪድዮ ወይ ተማሂረሉ ትብሎ ቪድዮ ካልኦት እውን ንክምሃርሉ መሕጋዚ Haptab Language Academy ኣብቲ ናይ ኦንላይን ክላስ ሓደ መምህር ንሓደ ተማሃራይ ወይ ሓደ መምህር ንክልተ ተማሃሮ ዝኾነ መደብ ትምህርቲ ይቀፅል ኣሎ ኣብዚ ሓበሬታ ዘለኩም haptabacademy.com ኢልኩም ኣብ ዌብሳይትና ኣትኩም ዝርዝር ሓበሬታ ትንህቦ ኮርስስ ካልእ ምስ ተኣሰር ሓበሬታን ክትረኽቡ ትኽእሉ ምናልባት ኣብቲ ዌብሳይት ኣትኩም ዘሎ ሓበሬታ ድሕሪ ምርኣይ ገለ ሕቶታት ተልይኩም ከዓ ናይ ዌብሳይት ናምበርና ኣሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበርና ኣሎ ብደው ኢልኩም ዘድልየኩም ሓበሬታ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብ ትምህርትና family and children ብዛዕባ family ብዛዕባ ብዝሒ ናይ ስድራቤትና ብዛዕባ ሕሉፍን መፃን ብዛዕባ ስድራቤት ከነዕልል ከለና ብሰባት ከድልየና ዝኽእል ቋንቋ ክንመሃር ኢና ንጀምር How many people are there in your family? እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ወይ ክልተ መንእሰያት ከም ዘሎ ዕላል ወሲድና ብዛዕባ ፋሚሊ ንብሎ ቋንቋ ኩሉ ከነካት ክንፍትና How many people are there in your family? ስድራቤትኩም ክንደይ ኣባላት ኣለዎ ወይ ከዓ ክንደይ ቆልዑ ኣለዎ ንምባል ንጥቀመሉ How many people are there in your family? ኣብ ስድራኹም ክንደይ ሰባት ኣለኹም ብሓፈሹ ቁፅሪ ኣባላት ናይ ስድራ ንምሕታት ካልእ ስእሊ ናይ ፋሚሊ ወይ ስእሊ ናይ ቤተሰብ ሒዝና ብዛዕባ ስእሊ ክንሓት ከለና ብዛዕባ ሰባት ክንሓት ከለና እዚ መን እዩ እዚ ናይ መዓስ እዩ ኢልና ዲስካስ ገብሮ ንኽእል ቋንቋ ክንመሃር ክንፍትን ኢና ስለዚ this picture is great this picture is great ስእሊ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ this picture is great ንኩሉ ያ ትከውን ፅቡቕ ንምባል ብሉፅ ንምባል it took place when I was a child long time ago it took place when I was a child long time ago it took place ተወሲዱ ማለት እዩ መዓስ long time ago ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ቆልዓ ከለኹ ዝተወስደ ስእሊ እዩ ወይ ቆልዓ ከለኹ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝተወስደ ስእሊ እዩ you looked so cute ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሕሉፍን ህልውን ወይ present and past case ሰዓልና ንጥቀመሉ ኢና ኣብዚ ግን ብዛዕባ ስእሊ ብዛዕባ ሕሉፍ ክዛረብ ከሎ ንጥቀመሉ ዘለና verb ብዛዕባ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ንኣብነት ተቐዳማይ ሕቶ How many members do you have in the family? ናይ ሕጂ እዩ ክንደይ ኢኹም ኣብዚኣ ግን ስእሊ እንዳርኣየት ናይ ሕሉፍ ናይ ታሰብ ናይ ብቆልዓ ሓቲ ስለ ዘላ you looked so cute not looked past ሕሉፍ Are you the only one to your parents? ኣብታ ስእሊ ሓንቲ ስጥራሕ ስለተረ ዘላ Are you the only one to your parents? Are you the only one to your parents? ንስድራኺ እስኺ ጥራሕ ዲኺ ብኻላ ኣሕዋት የብልክን ድዩ ንምባል እዩ ንስድራኺ እስኺ ጥራይ ዲኺ ውላዶ Are you the only one to your parents? Only ትብል ቃል ኣብ ሓደ ሙሉእ ሓሳባት ኣብ መጀመርያ ክትመፅእ ከላ ድሕሪ ሓደ ቃል ክትመፅእ ከላ ድሕሪ ክልተ ቃላት ክትመፅእ ከላ ወይ ኣብ መወዳእታ ክትመፅእ ከሎ ናይ ሰንተንስ ትርጉም እንዳቐየሮ እዩ ዝኸይድ only ሓንቲ ካብተን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ቃላት ብጥንቃቐ ክመፅእ ዘለዎ ምክንያቱ ቁሩብ ቦታ ተቐይርካያ ቅድምታ መጀመርያ ሰንተንስ ድሕርታ ቀዳመይቲ ቃል ወይ ድሕርታ ካልኣይቲ ቃል ተስፊርካዮ ብዙሕ ለውጢ ናይ ትርጉም ዘምፅእ እዩ ንዑ ክርኢና ቅድሚ ዝዳረግ ንቕፃልና You are the only one means you don't have other brothers or sisters You are only one ተልና ሓሰብ in the family ካልእ ውላድ የብሎም እንዲ ወይ እስኺ ጥራሕ ዲኺ ውላዶም ንምባል እዩ በዚ ናይ ፋሚሊ ቅድሚ መቕፃልና only ትብል ቃል ኣጠቓቕማ ንርአ ኣብዚ ሓንቲ ሰንተንስ ክበኩም እየ The farmer helped his son ሓንቲ simple sentence ሓሙሽተ ቃላት ዘለዋ The farmer helped his son ሕጂ መጀመርያ The farmer helped his son تلنا أبزا sentence ديا
only تبل قال كنت كم تلينا أبينتوا أتحتو حسب بوز قبرة حسب سبيكمه only تبل قال أبدا سنتنسيا أبينتوا أما جمرة أمونغو كلمة فارمر ده فارمر أموداتها أبينتوا نزحت يا قدم من شوتنا كلمة صالح أوكي نرأي أمبار only أبزح وهذا أطفاله أبنفس وقت كذي بوتاخ كيرا هنا جن ترجم دايرة تخي أما جمرة هون ده حرق الكلام هون ببين ترجمته ده حرق طالون كأطفاله جن كال ترجمته أما ده أطفاله كال ترجمته لذي نزح مشتغل زلوا sentence only ببين بوتا داير لنا تنا شديش ببين ترجم زلوا ويحمش ببين ترجم زلوا ملوء حصاد كرين هج only the farmer helped his son only the farmer helped his son الحارس تايت رأي ود حقيقي توم كارت حقهم the teacher the doctor they didn't help only the farmer السود رأي تزحق سب حدا مهم يقولنا أبكالي ترينا only the farmer كنبال the only farmer helped his son the only farmer تنا أبكالي كال farmer كال حارس تاي الماء the only farmer تحدى كال أيدي بقول حارس تاي الذي only the farmer السود رأي حقيقي The farmer helped the teacher, the doctor, the nurse, they didn't help. That's what we are saying. التقدمتي. أبقى I think the only farmer. إذا حدا حرستاي قال عايزين بلو قال حرستاي بتخافهم زينة تحب رألا سنتزيع. Salsity. The farmer only helped his son. The farmer only helped. هجي only نhelp تقال زلا. Only help. حقي ذو تحنون. قال هاي قبرون. حقي ذو أنا عملت مخريها ونهم. لحب كنزب من حقيقة نتكنزب كم يكمل تكمل أي مقارنة فا only نتhelp نتفرق يحجز the farmer only helped his son حقيقة ترى okay تزوج عبد الدم شابو تاخد كمله بينك كمله كم يكمله قال لي قبرنا جايين only helped his son okay رابعتي the farmer helped only his son نودد ترى حقيقة نوالي حقيقة يسمع له only his son وكانت مقاطع حقهم يعني حدا بيت متخيل هنا نودد راح حقهم the farmer had only his son نتهم عرفوا نتهم صوتوا نتهم خفلوا أي حقهم نخلى أي حقهم only his son only نتا his son تبي تروح تقول تاني okay قلتلنا right the farmer helped his only son أبدأها نتحادى ودو okay نتحادى هون ود نتخلى أي ذي بالودو his only son تلنا farmer ولاده حدا بعمو هاي الملك his only son حدا ولاده كان ولاده يقولنا only his son نودد راح يحقق ما نخال سوي حقق اسمع لازم دراني حمشته total تفاعل تشارشيت actually مستوى حمشيتي مع حدا عن ترجمة زلوا the farmer helped his son only بدحري كمودة تمزع بدحري على كالكاس لزيلا نتاقد مياه زيلا نتا his son تبل يعطيك الاسماعي لذي إذن شديش سنتنس حموش سبب بين الترجمة علينا زي كحمشيتن شارشيتن in fact شارشيتي مش حمشيتي زي كونه مش رابعيتي حال عترون ذلوا the farmer helped only his son هنا رابعيتي نودد رايح جيزو شارشيت خا تا only مدة مثل ذلا 8 سنة his son تقلت لذي رابعيتن شارشيتن the farmer helped only his son the farmer helped his son only ين حدث ترجمة تنكار 4 ببين ترجمة ስለዚህ only ትብል ቃል ኣብታ ትኽክል ክትቀመጥ ኣላ ዘለዋ ቦታ ተዚያ ቀሚጥና ደይ ሓሰብና ነገር ኢና ትርጉማ ትቀይር ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ካበይና ተበጊስና ካብታ ፋሚሊ ላርስቲ ኣብ መወዳእታ ዘለናያ ሰንተንስ ተመሊስና ንርኣያ are you the only one to your parents እስኺ ጥራሕ ዲኺ ውላዶም only ሕጂ only ትኽክል ተቐሚጣ ኣላ ካብታ ዘላታ ንድሕር ቀይራ ኣቢልናያ ግን ቶታሊ ካልእ ትርጉም ክትብ ትኽእል ስለዚህ only كنت كما لاحظنا نتاخن قلصا زلنا حسب وين نتاخن قلصو زلنا سب وين نجر لك عبكني قالت الله قربوها تغيرا جن حسبنا هذه هنا خالد دي حسبنا ترمو كلام تستغل مالتي اوكي نغسل are you the only one شبالتا no we have a very big family مالت بشحات حواتن أحاتنا الآن okay we have a very big family okay
I don't see them in the picture though. انت لابس اللي زي ريهم دلهو. I don't see them in the picture though أمودة تعطله كم تايدا إلى نقطعه نجايو زبرهنا. I don't see them in the picture. تمام. أبسلي أريهم نلو حماتي. I don't see them in the picture though. تمام. أبسلي كن أريهم نلو. نتي كن زبل ناي تيجينيا حسب الجلس بكأنه ميج جلس دي. Okay. They were not born. I don't see them in the picture though. They were not born. My mother had not given birth to the others by that time. They were not born. I told Nero. My mother had not given birth to the others by that time. By that time, after 20. After 20, a day, I will let it come Nera. Who was the second born? Who was the second born? كلاي لاعبين فاميلي ويدحريها ستول دماني هجي second born third born كاب حدا سدرابيت ويكاب حموش ايش دشيش وعد حوات بزعبا اينين نزاركم دلنا نمن نصار نتقاموا لي the first born بوخر مالتي the second born third born دابلنا بنصر بزعبا من نزاركم دلنا كنبره نقل بزعب فاميلي هذا كان اوكي ده سبجا تا زعابيت معنا أبتسأل توصل له الساق راح توليدا من برا توم خلاص دي ملارون يجينا أوكي دحر تولد من برا Who was the second born? Who was the second born? كلاي تولد وي كلاي زعابين استام منيو My brother هايله My brother هايله My brother إلى هايله سلمتين فين أنا My brother هايله No My brother هايله هم توصي هايله How many are you in the family? How many are you in the family? Is family mulu? Can they members allo? Upon adentum or datum all hulam hawiska taswala. How many members or how many are you in the family? Can they home? Posri. There are 8 members in my family. There are 8 members. Right now, Shamonte, Abalatalo, Shamonte Sabatalo. There are 8 members in the family. You are a big family. You are a big family. Big heji. This is you are a big family. Who is the youngest in the family? Who is the youngest? Who is the second born? Who is the first born? The first born. And now, who is the youngest? It's not many. Who is the youngest in the family? My sis, Helen. She's 2. My sis, Helen. Sis, I can sister. Bro, they will actually wala. Quang English mulu developing the cool set to come house Tigrinya English Lessons. Bro. How we act the brother, sis. I can sister to come ab casual dialogues, formal big dialogues. Okay. I've had a bit of that interview to tell her they to come along by the informal language. My sis Helen does not it. Helen Haptea. She is 2. She is 2 malet. Admi ahlete. Ta'ad ma khanzar kalna. Why she is 2 ilna dokulana. Why she's 2 years old ilna. Why mulu she's 2 years old. Why ka she's 2. She's 2 uholi. She's 2 years ilna dokulana. Kind of incomplete home. Why she's 2 years old, why she's 2, briefly, perhaps here. Okay? Wow, I didn't know you have as young as 2. Wow, W-O-W, wow, I know you. I didn't know you have as young as 2. ما دخلت تعمل هنا نشتغل حفت خمد لكي أي فلت النيرة ونشتغل member نتفهمين عند لكم أي فلت النيرة. Okay. What do you remember about your childhood? أنت خلتها محزوت سئلين داري الله تدلوا كلا رساتي إلى الله بزعبا childhood كل عنات ماتي لازم أيوان كل عنات كي أنت تذكري. What do you remember أنت تذكري about your childhood بزعبا
ناي قلعنات كذي خوي بزعبا قلعنات كي childhood قلعي childhood هو قلعنات خوي كذي قلعنات قال بزح بارس كرينا عبد الأوان ناتو nouns صراحة لو English قال suffix نوصل كلامنا child تقالع childhood HOOD وسهلا hood childhood neighborhood نبل هاي وهي development MENT نوصل هاي كلام noun فتر كلامنا ስለዚህ إذا قال لي هنا لكن childhood كل عنت وين يقول عنت زي مالتي what do you remember that ذكري about your childhood زعبا كل عنت زي أجي أبزي كنا مهارو زدلز الله بزعبا كل عنتها تذكرون نقرأ ويتصاطون منها تحت هلا لكن دي أبنوي هدايرنات وكلنا كنت تذكر لها كي سيسو إذا بخلتها وجن بالانس كيفك كلتا سبت أو كلتا وكلتا قلعت أو كلتا وسمكو لهم سلا للصوت والنجاري سيسو بزاف دي ولا قبل عد وانا يتم درجات إحنا جن بقول أنا تفضلنا برنا الإلمنت تفضلنا برنا كيف فلتنا أنا حل في كلام الله أوكي الذي نوعون من زخاري ماربل بالينا ماربل أوكي ماربلس بالينا بماربل تسرحه كبر مصاتي نجار hide and seek is it common أبيعها صوتاتنا يقولوا كي hide and seek شرشر checkers داما for goal دبلوم هي دي 4 بورتالنا لا جاودات كنا عودون صوتين ب4 وقلنا شبورتاك 4 صوتين كا صوتاي الذي يجي نذكرها لا مالتي what do you remember about your childhood متى يعني حمشة عينها صوتها حبيرة okay نهيب yes we played basketball a lot تحنتها not hobby we played basketball a lot I even played with the boys أنا ها بزح باسكتبول صايدة ولا مسودات الصوت نيرة okay تندع لا محل تهالين ولا مسودات الصوت نيرة تقول لا I played basketball a lot okay I didn't know you were a tomboy I played basketball a lot I even played with boys while I'm so that's صاحبي basketball I didn't know you were a tomboy كلا قد استكالنا سمعني tomboy نحن تقول إنه يدك تبعتيه بحر جلوا so that's صاد وشوت صاد cycling خيط هنا tomboy ودو إلا نقول صاب تغنيا مالتي so I didn't know you were a tomboy ودودهم باقي فلتني رأي حجهم مثل كانت مالتي قال غلط بخمي كونستراكت مكورم فلت تعمل قداسي تومبوي ودودهم مالتي ويكا بويش بويش كمان نحن تقول نيودي كاركتر تليوا you're بويش نبل سيسي ها نودي نيقول عين بحر خلوها الله ويقول زبل تغنيا تكمل مالتي girlish a boy who has character of girls ناي تكنستي قلعين بحر دلوقتي girlish ويبتغنيا قوالو إن أنت أصلا زي SH وسيخا girlish ندالك تغيرون لك بوزيان تكملوا قال أبنت نراي yellow بيتشا مالت yellowish مولو بيتشا لك أي تدكي لكاقن نا بيتشا زغدي قرب بيتشا زمسل نغير تقول دلها لها exactly بيتشا تقول نحزي دلها it's a bit yellowish أمنت حدثت انتهي عينت كام شاقير نيوسيلها بيتشا يكونن قن exactly هذا مقلق سنالو إنها بيتشا زغدي نغير so you say yellowish he was wearing a kind of yellowish shirt brownish ورشا SH وسخ كمتا SH قن I ناب زي بتقرينيا سادس نبلو بو بي نبي كي انتريا نبني براونيش girlish كي الذي SH وسيانا reddish exactly قيح من بعض ما نقول قيح هذا قلميكس هون يسمعنا فين reddish قيح تاي نبلا تقرينيا فقالوا قالوا لنا زي قيح تاي قيح وين purely قيح نبينا قيح تاي قن نب قيح هذا قيح مثل نجار أزين الصور ده يكون حبرهم كلهم
mainly ናብ ቀያሕ ዝኸድ ኮይኑ ቀያሕታይ ወይ ከዓ reddish ንብል okay ናብታ dialogue ንቕፅል I enjoyed company of boys a lot እንታይ ትበልታ ምሰላ I እዋኸም እየ ነይረ I enjoyed company of boys a lot ምስ ወዳት ምፅዋት ምስ ወዳት ትዕራቕ ብጣዕሚ ባህ ይብለኒ ነይሩ I enjoyed it okay tomboy ምዃንኪ ኣይፈልጥን ነይረ ወይ ወዲ ምንባርኪ ኣይፈልጥን ነይረ ምስ በለታ ትቦዘላ መልሲ እዩ next what else did you do with the boys ምስ ወዳት ከለኻ እንታይ ትፅዋት ነርኪ what else ከለኸ ማለት what else did you do with the boys ምስ ወዳት ከለኸ እንታይ ትፅዋት ነርኪ we went cycling I cycled a lot we went cycling cycle ጌርና ንኸይድ ነና cycle riding ንብሎ ብእንግሊሽ ብዙሕ ከዓ ሳይክል እጥቀም ነይረ ስለዚ ሳይክል እውን ብዙሕ ግዜ ገለ እዋን ናይ ወዳት ጥራሕ መሲሉ ርአ ስለ ዝነበረ we went cycling with the boys it means I cycled a lot ብሽክለታ ብዙሕ ዞር ነይረ did you go to the school by bicycle ናብ ቤት ትምህርቲ ብሳይክል ወይ ብሽክለታ ትኸድ ነርኪ ሓጃታ yes I enjoyed it ኣዝየውን ባህብለኒ ነይሩ my parents would never allow me to use a bicycle ታሓንቲ ሕጂ ዲፍረንስ ሆነ ካልእ ዓይነት ልምዲ ዘለዎ ፋሚሊ ኣለዋ ማለት እዩ my parents would never allow me ኣይምፈቐዱለይን ክልኪሎምን ኣይኮነ ብላ ግን they would never allow me ኣይምኾነን ነይሩ ክንብልከና ንጥቀመሉ I would never do this ከምዚ ኣይምገበርኩን okay ስለዚ my parents would never allow me to use a bicycle ናይሞ ስድራይ ፈፂሞም ኣይምፈቐዱለይን ተባህሉ they say it's only for boys ወለደይ cycle is only for boys የሚሉ ነይሮም they say it's only for boys ስለዚ ናይ ወዳት ናይ ዋልዲ ዝበሃል ነገራት ኣብ ዘለዎ ፋሚሊ ዓብያላ ማለት ሓንቲ okay my parents are different ሓንቲ ሕጂ ሳይክሊንግ ብዙሕ ኢንጆይ ስለገበረት ባስኬትቦል ምስ ወዳት ምፅዋት ብነፃነት ስለዝዓበየ ሳይክል ኣይምፈቐዱለይን ያሰንቢድዋ my parents are different ወለደይ ግን ፍሉያት እዮም ከምዚ ይኮኑ I can see ፍሉጥ እዩ ማለት I can see they must be advanced ብጣዕሚ ምዕቡላት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ኢላ ኣድናቆታ ትገልፅ ስለዚ ክልተ መሓልት ወይ ክልተ ኣዕሩኽ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ሕሉፍ ስእሊ እንዳረኣዩ ብዛዕባ ፋሚሊ ዓብን ንእሽቶን ናይ ፋሚሊ መኒ ኣየናዩ ክትሓቱን ክዕልኑ ከለዉ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቃላትን ቋንቋ ሪናልና እግረ መገድና እውን ግራማቲካል ዝኾነ ኦንሊ ኣብ በበይን ቦታታት እዩ ናይ ሰንተንስ ናይ ሓደ ሙሉእ ትርጉም ከምዝቕይር SH እንዳወሰኽና ክንፈጥሮ ንኽእል ቃላት ወይ ክሬት ንገብሮ ቃላት ሬድ ሬዲሽ ቀይሕ ቀያሕታይ boy boyish ወዲ ንዝብል ሓደ ሸውዓት ሪናልና I hope it's useful well that's all for today see you next time